Dobar dan. Šta se sinoć dogodilo ovdje? Pa sinoć se dogodilo, požar tu kod nas u zgradi koji je buknuo od dimnjaka, zahvatio je grede i tako dalje sve i jednostavno je otišlo je cijelo krovište i konstrukcija, znači gornje ploče, znači prvoga kata, tako da je šteta je velika. To je i vaš stan gorio? Da. Gdje su vas smjestili? Imate neki smještaj? Ne, nemam nikakav smještaj, ali u biti, mislim, ja ću se riješiti, ima jako puno ljudi koji su se privatno odazvali, koji su u svakom pogledu ponudili pomoć. Dobro, evo, preko Regional Ekspresa ćemo isto pokušati vidjeti. Hvala vam lijepa. Hvala vam puno. Ja sam u 10, 11, 12 sati pratio sve, došao je muž od ove žene, to i nešto je sve pucalo gore i on je založio vatru u 10 sati. Da. A ko je ova? Hvala se. Da, nema veze. I šta je na kraju bilo? I onda ja sam izašao, stari moj, sa mačkom i to, i sve nešto se događalo meni mimo, ali on živi tu i ima gore neke, on je cijepo drva gore, sad da nije cijepo drva, kad se me čuo da puca nešto, ja bi otišao gore, na tavan, da, on je jedini koji je cijepo drva da on, ovaj seljak, da, i onda, ja sam mislim to su male, one petardice i to je istina. Ja, i poslije je počelo da puca malo više, kad su se valjda zapalile one, onda ja kad sam oko pola jedan i 15 kad je prošla to, hvala Bogu da nisam spao, jer se ušio čuču, to bi sve išlo. I onda ja sam tu izašao i taj moj mačak, da nema ga više živoga, ne mogu ga naći. To, izašao tu, ja sam vidio tu, da. Da gori? Da. Dobro. Gori i onda ja sam ovom seljaku tu lupo na vrata, diš se seljak i gori jebi ga. Da, i bježimo, šta su? Vaše cijenjeno ime? Cijenjeno ime? Jozef. Hvala. Da, i sad... Govorite vrata da gospodin kruh ne bi ništa. A? Ja sam rekao da dođu kod nas. Da dođu srećavanje, valjda imate